Welcome to Idumika Rancha channel. Please share, like and subscribe and press the bell icon. You never miss in any update. Hakani video ngan pun iya pi kum ban report ya problem nong kong pi like klik line pada nang teh cerong nang ta scroll sepo nang ta like klik ya kanika help and support nang ta pi klik no ya kanika report a problem hadi nang ta ap kadang loading scroll sepo klik ini continue to report a problem ap kadang loading na madunan uang page ndala mi ni sa klik ane include rong blue nang talada pipenon kamya da kapit chong pi klik kapit ada pipenon kam da ku profile klik the profile ngati ngam penon kam da profile nang tada ngak choose ke profile describe the issue ya ka ke bapidon ke problem pi describe ani ada pijak content monetization ada pinang bentho sa check aki post ki bang ngade pen iya pi chakman ha ki foto chong ha ta sai pe sependap ani nang ta upload from phone pi upload ya kidul pi ba pi la screenshot la nongkong ba pin screenshot ya profile pi ba ar pin screenshot ya ka ka ba pidon problem hapo Facebook pi ba pin report nang ta kata kalong kerung samo tadem te kanam cerong sa nyon te adem tang katahi kubesipun